Navršilo se 100 godina srpske košarke u SAD-u i 80 godina NBA lige u Americi. Ima 8 decenija kako Srbi u Americi aktivno igraju i ragbi i bejzbol, te osvajaju titule prvaka i šampiona. Ipak ima i pola veka kako američki Srbi u SAD-u igraju evropski fudbal na mali velike golove. Čini se da ipak od sportskog, to jest srpskog sporta u Americi upravo basket, onaj koji se igra u svakom srpskom školskom dvorištu, ostavio najveći i najdublji trag u SAD-u. Kažu da je kroz NBA sa kraja 20. veka do danas prošlo više od 123 igrača i igračica srpskog porekla i 10 košarkaških trenera. Ovoga jutra na ovu temu kako su Srbi osvojili NBA govori gospodin Marko Lopušina, novinar i publicista. Marko, dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan. Ovo je prva knjiga o našim velikim košarkašima u NBA ligi. Mi znamo neke od legendi NBA lige, to su Pit Maravić, znamo Grega Popovića koji kao trener ostvarivao velike rezultate i posle znamo Divca, Peđu Stojakovića, evo sve do Dončića, Jokića. Ali ja se sjećam kad je Vlada Divac odlazio u Ameriku. Prvo, kako smo mi upoznali Vladu Divca? Dule Vujošević je vodio nekog izđigljavog dečaka koji je imao nesporazum s rukama, nogama i on ga je vodio od kafića do kafića. I jedan put ga je doveo, sedeli smo Tijanić, ja i neko društvo i Tijanić kaže nikad od ovoga ništa neće biti. Kad je Vlade Divac već kao veliki košarkaš odlazio u Ameriku, Tijanić je napisao jedan tekst gde je napao upravu Partizana za ubistvo. Jer kao oni su prodali Vladu Divca da ga o reketu rastrgnu divlji crnci. I da će Divca tamo ti crnci da pojedu malte ne. Međutim, Divac je postao jedan od legendi američke košarke i kad igrao za Lakers-e i kad igrao za Charlotte i posle Sacramento Kicks. Svi su imali oni različite sudbine. Marko, ti počinješ od početka kad su naši prvi košarkaši igrali u Americi. Pa mi smo imali Sokolska društva, odnosno sportsko srpsko društvo koje je nastalo u Srbiji i prenešeno je u Ameriku i u okviru sportskog društva smo se bavili srpskim, odnosno evropskim fudbalom, košarkom, rukometom, odbojkom i 1926. znači pre 100 godina u Geri, Indijana, gde je bila velika srpska zajednica i u Pensilvaniji, u Alikvipe, je osnovana košarkaška liga. Srpska košarkaška crkvena liga. Svaka crkva, Sveti Sava u Geri i Sveti Ilija. Čekaj, još NBA nije ni postao. Još NBA nije ni postao, on je osnovan 1946. Oni su počeli da igraju, imali su svoju ligu i toliko su... Čekaj, Srpska košarkaška liga u Americi? U Americi, pre 100 godina. I oni su igrali svoju ligu i Sveti Sava i Sveti Ilija su bili najbolji organizovani i bili su ubedljivo najbolji. I tu je bilo jako puno košarkaša, bio neki Kokanović, pa Marić, pa Nikola, pa Macura i tako raznoraznih ljudi, ali pošto to nije bilo komercijalno, oni nisu bili toliko poznati sve do trenutka kada se pojavljuje Petar i njegov sin Peter Maravić u Virginiji, gde oni počinju na organizovan način. Petar je prvo bio... To su 60. godine. Da, prvo je bio crkveni igrač iza Drugog svjetskog rata, a onda je postao trener, a njegov sin Peter je bio univerzitetski igrač, znači amater, pa je posle i on prešao u NBA. I čar... On je bio bek, on je bio ono što je posle bio... Čar tog čarobnjaka Petera koji je dobio nadimak Pit Pistol, jer je ubacivao 30 prosječnih poena po utakmici, ali ne samo što je on to ubacivao, nije to bio koš igrač kao što danas imamo onog koji trpa 40 poena, nego on je bio dribler, on je bio evropski igrač. On je voleo kontakt igru, skok, šut, on je volio magiju, volio da pravi kombinaciju. Danas se košarka igra trči, skači i pucaj. Pit Maravić je postao idol američke omladine i on je, sad mogu da kažem, bio jedan od začetnika i razvoja te univerzitetske lige koja je danas osnova, znači, nacionalne
asocijacija, odnosno NBA, koja je nastala 1946. I poslije njega on je iznenadno umro od srčanog udara. U to vreme pojavljuje se Bata Govedarica, koji isto iz univerzitetske ekipe izašao i postao prvi igrač Srbin sa perspektivom da postane veliki bek u NBA, ali je otišao u mobilisanu Korejanski rat, pa se vratio, više nije bio taj čovek. To su bila dvojica mladića koji su napravili karijeru, koji su potomci američkih Srba. Da bi sredinom 80-ih iz Aleksinca došao Stevanović i postao je krilo pucač, ušao je u NBA i počeo da ispisuje istoriju i otvorio vrata našim igračima koji su ovde počeli da razmišljaju o američkoj košarci. Mi smo u to vreme u Jugoslaviji imali one Harlemovce, one cirkuzante košarkaše. To nije ozbiljna košarka, to je više bio kao oni keč. Jeste, ali dolazili su i ozbiljni treneri koji su gledali naše klubove, a onda je došao i Krešimir Ćosić, mladi mormon iz Amerike koji je tamo studirao. On je tamo studirao, ali nije prešao u NBA. Vratio se ovde u Zadar. Vratio se ovde, igra i donao je taj američki pelcer, tu improvizaciju. A on je mogao da igra u NBA, ali nije... Tu poziciju koju danas Nikola Jokić igra. On je bio centar, ali lak centar. A mogao da igra i beka. A igrao i beka, da bom i krilo strelca i tako dalje. Samo isto je interesantno da je Krešimir Ćosić sa sobom doveo misionara mormonske vere Jamesa Lyona, koji će postati šef međunarodne krizne grupe, ključni čovek u ovim događajima 90. godina. Ali eto, to je bilo tako. I onda su mi počeli da igramo srpsko-američku košarku. Evo, gledaj, mi smo imali jednu fantastičnu generaciju tada. Dragan Kićanović, Dražen Dalipag i Slavnić. Ljudi su bili olimpijski pobednici, svetski prvaci. Niko od njih nije otišao u NBA. Iako su oni imali velike ponude, ali nisu otišli u neke evropske klubove. Recimo, u finalu 84. godine igrala je Amerika i Jugoslavija. U Atlanti, je? Ne, u Los Angeles, 84. Aha, na olimpijadi. Da. I sad, tu šta je radio Kića Michael Jordan? Kića i ne zna da je to Michael Jordan. Ja ga pitam, pa znaš li šta si radio Michael Jordanu, koji će postati najveći igrač? On uopšte ne registruje njega. Mariću, tada je evropska košarka bila mnogo bolja i kvalitetnija od američka. Evropska košarka je bila... Jeste, ali recimo, meni je Dragan Nikitić... Evropska košarka je bila majstorska sportska igra. I naši košarkaši... Zato je Kićanović mogao Michael Jordanu raditi šta hoće. I naši košarkaši i košarkašice su uzele sve moguće titule u Evropi i van Evrope. Ali oni nisu hteli da odu. Pre Divca nisu. Oni nisu hteli da odu zato što su bili zadovoljni statusom ovde. Bili su vrhunski sportisti. Igrali su u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj. Grčkoj, Španiji i tako dalje. Rusi su bili vojni klub, košarka nije bila razvijena u Sovjetskom savezu i mi smo se sa njima tukli jer su oni imali dobru selekciju, ljude od preko 2,20. Tu su bili u okviru te reprezentacije i Litvanci, i Letonci koji će posle postati... Italijani su počeli da izrastaju. I mi smo imali taj, kako kažem, evropski kvalitetni sport. A Amerika je sa tim Harlemovcima već nagoveštavala da će to da bude šou. Ali da je otišao Kićanović, Dalipagić, oni bi napravili velike karijere. Ne, Mariću, nisu oni bili traženi. NBA je kompanija. Ona je tražila deficitarne kadrove. Koje kadrove? Na terenu su crni ljudi, u publici su beli ljudi. Najviše od tih 120, sad već 130 naših igrača i košarkašica su bili centri. Njima je bio potreban belac da dominira u reketu zbog bele publike. I zato je bio divac. Da, to je bio divac, zato je bio Milači, zato su bili Bjelica i svi ovi drugi. Bilo je važno biti na pravo mestu u pravo vreme. I to je u suštini, a i da imaš neki talent da može se iskoristiti. I oni su bili radoznali, jer mnogi od njih su kasnije rekli, Paspalj je rekao, eto, mene su zvali, ja sam otišao da vidim. On je sve uzeo ovde.
I više nije imalo šta da se... Da, ali evo recimo Saša Đorđević koji je bio veličanstveni bek. On je bio na nekim pripremama tamo u Boston Celticu. Njemu to nešto nije ni svidelo. Čak se u Italiji i bolje plaćalo. Oni su svi igrali Italija, Real Madrid. Čak i Dražen Petrović igrao prvo u Real Madridu. Oni su... Sa 14 godina je on igrao u Real Madridu. Oni su želeli taj evropski život, evropske kafići. Njih to više interesovalo nego Amerika. Opuštenost. Jer ovdje su bile 200, 300 utakmica godišnje. To oni nisu mogli da podnesu. Amerika je naporna. Prvo ti dobiješ novac na koji plaćaš porez. Drugo, ti snosiš delove troškova učešća u takmičenju. Drugo, letiš avionima, svaki dan igraš utakmicu. I na kraju krajeva taj sistem je jako surov eliminacije. Kad jedan klub ima previše zvezda, 4, na primjer, sjajna košarkaša, u sledećoj sezoni se dvojica i sele se u slabiji klub da bi... A evo, sećamo se kako su oni kretali. Divac je imao šansu da je nasledio Kerim Abdul-Džabera na mestu centra Lakersa i napravio veliku karijeru. Mada je on draftovan. On se tad pravdao kad su ga poslali u Charlotte. Pa kaže, ipak su me menjali za najboljeg igrača na sve. Kobe Bryanta. Ali mi znamo, evo, recimo, ljudi ne znaju ko je Darko Milačić. On je bio broj 2. Prvi je bio LeBron James, drugi Darko, treći Carmelo Anthony. I očekivao se da će on ostvariti najveću karijeru. On je bio najveći talent u evropskoj košarci. Jeste, ali bio je najveći u Americi. Bio je najveći u Americi. A on je igrao fantastične utakmice. Ja sam gledao na YouTube-u 8 rampi Darka Kobe Bryantu. Kobe Bryant plače. Ne zna šta mu ovaj radi. A to je bilo stvar raspoloženja Darka. Da li će da igra tako ili neće uopšte da igra? Jasno. Njemu se drill u NBA nije dopao. Ti kad dođeš u klub, ti dobijaš, kao što je Nikola Jokić dobio 6 učitelja za njegovo ponašanje. Jer je došao iz Sombora, je došao sa svojim navikama i sad treba izbiti te njegove... I sa braćom koji se tukli. Jes, i sad treba izbiti te njegove navike na terenu i van terena. Verovatno su poslali te učitelje zbog Darka, a Nikola Jokić. A Milačić je bio mlad i nije trpeo autoritete, bio je pun slave i na kraju, kako je jedno priznao, ja nisam znao da sam došao. On jednostavno nije trpeo klupu da ga drže. Bio najbolji... Njega odvedu na najbolji košarkaš ručak večeru. I on kaže, gde je ovde Lebac, kaže. Bio najbolji košarkaš Evrope, treba da sedi u Americi u nekom selu tamo na klupi da čeka da ga puste 3 minuta da igra. Mislim, to je bilo ponižavajuće. Jer mi smo Srbi, mi smo lični. Evo, on je radi svoje zabave vodio na sve utakmice Baju Malog Ninđu i terao sve te najveće igrače koji su osvajali. On ima i zlatni prsten, prvaka Amerike. On je tražio da pevaju pesme Baju Malog Ninđa. Ljudima je to nemoguće zamisliti. Sad se snima film o njemu. To je neobična ličnost. Meni je rekao... Znači, ušao je u Ameriku kao najveći talenat, izašao iz Amerike kao najgori stranac. 2004. godine kao najveći Srbin. Ali on se vratio, on se Srbin vratio iz Amerike. Nije postao Amerikanom. I rekao mi je, kaže, ja sam se vratio kući sa $65 miliona oporezovanih, regularnih. Znači, najgori košarkaš je uzeo 65 miliona. 65 miliona, kaže, i tek tad sam se opametio. A kaže, bio sam lud, mogao sam i 500 miliona da uzmem, jer je on u toj situaciji bio. I sad ispao da je na kraju on sad bogatiji od Vlade Divca, od Peđe Stojakovića, koji su bili daleko uspešni igrači u Americi. Pa naši su sjajno prošli i neka američka statistika, jer oni strašno obožavaju cifre, kaže da svaki drugi početnik bankrotira. Dođu tamo, dobiju dobre pare, ne umeju da investiraju, ne znaju biznis. Završe karijeru. Ali onda je osiguranje jako dobro. Već posle 3 godine igranja u profesionalnoj američkoj košarkaškoj ligi ti imaš penziju. Sa 10 godina imaš punu penziju koja možda bude i $500 miliona godišnje.
Ali najbolji Ali slučaj ti je... na to plaćaš porez, mi stalno Marko, zaboravljamo. obavezno u knjigu da staviš slučaj Nikole Pekovića, Da. koji je u prvoj sezoni razvalio Ameriku. I na kraju, pošto se povredio, on je dobio da je povređen zbog propusta kluba. Da. Na kraju je on prestao da igra u Americi i dobio 72 miliona dolara. I vratio se u Crnu Goru, evo vidimo šta je sve po Zlatiboru, dole po Crnoj Gori, šta je... Sve će to ostati zapisano i upisano kod vas u knjizi. Hoću da pročitam imena osmorice, da ne pogrešim, košarkaša srpskog porekla, koji su postali šampioni Amerike, znači i Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. I dobili su zlatni prsten. To je Darko Milačić 2004. Radoslav Nesterović iz Slovenije 2005. Saša Vujačić iz Slovenije 2009. Peđa Stojaković 2011. Ognjen Kuzmić 2015. Nemanja Bijelica 2022. Nikola Jokić 2023. i Nikola Topić 2025. godine. S tim da su Kuzmić i Vujačić u okviru razvojne lige, one letnje lige NBA, takođe bili šampioni, pa su znači uzeli 2 prstena, imaju 2 titule. I Greg Popović, trener, je uzeo 5 prstena. Trener San Antonio Sparsa. Tako da mi imamo ukupno 14 pobednika, ali imamo 20 trofeja, 21 zlatni prsten. Milačić je svoj prsten prodao iz humanitarnih razloga da pomogne ljude u nevolji, uzeo je $100.000 za taj prsten na I prosledio. Od devojaka Milan Nikolić je bila šampionka i Ana Dabović je bila šampionka ženske NBA lige. WA, da. A od trenera Greg Popović, Igor Kokoškov, Dejan Milojević i Darko Rajaković, sada jedini Evropljanin u ovoj fazi finala NBA takmičenja koji vodi kanadski tim Toronto. I sad su u situaciji Nikola Jokić čeka novi ugovor vredan otprilike 300 miliona, a za trenera Darka se sad licitira. Toronto hoće da ga zadrži, da li će da mu da 100 miliona ili malo više. To su ogromne pare. Ako da prekinemo, da nam se ne zavrti u glavi. Jer NBA... 100 miliona, mislim, pola. NBA je Ti ljudi ne ustaju bez 100 miliona. To je najveća sportska organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Potisnuli su ragbi. Ragbi na drugom mestu. Šta će njima 100 miliona ako ne znaju da potroše? Živa istina. Nek se dobro ožene. Pa uzet će im prvo država 40% najmanje za porez. Tako da... Pošteno, pa plati porez. To. Hvala najlepše. Zanimljiva priča, a ostaće zapisano kod vas u knjizi. Hvala.